inkosi uJesu ingene abafundi bawo evele iminyango esaba abaJuda ngoba bebesebekhanda ngamatshe bayibethela ithi inkulumo kwathi babahlale bangaphumeli ngaphandle bangazwakali ukukhuluma kwabo befihlakala ngakho-ke bahlala bagcina amazwi kaJesu nathi-ke sikuleyo nkonzo yokugcina amazwi kaJesu kusuku lokuqala uthi uJesu nilinde nikhuleke sawuthandaza ukuvula le nkonzo phambi kaNkulunkulu Jehova asihawukele kukho konke esikwenzayo uNkulunkulu ungabi yithina esikuzibonela ukwenzela kodwa uJehova usinikeza amandla laba oyingcwele usiyami igama lakho limi ngime phakathi udlula izwi nomhlaba amazwi akho kana kudlula abayisrayeli bathi mase besemzimeni awabashiyanga abakhumbula lobo bunzima nathi esibhekene nabo Jehova balesi sikhathi esibhekene naso lobo bunzima besifo esiphume ezweni lonke uNkulunkulu sicela umsasi sicela amandla okuhlala esandleni sakho njengoDavida owathi uma uthi angakhethe ezintweni ezintathu kuzona okufanele abamelele kuzona ngenzeka uJehova amkhaphele empini noma amkhaphele endlaleni noma amkhaphele ekuguleni wathi khetha ukuba ikuphi ofuna ngushaya ngakho kepha wathi kukho konke osekubaliwe angikhethi lutho ngikhetha mina ukuwela esandleni sikaJehova baba oyingcwele uNkulunkulu wathi umholi sicela ingilozi namanje iseze siwele esandleni sikaJehova kulobo bunzima kulobhubhane oluphumezweni lonke uJehova sihawukela sikhumbule unguKristu elongehlula lutho wathi ngobonakala kwembonakale elakho igama lesiselebisa kuJesu sihawukele Nkosi yami umsa wakho abantwana abakhulu abancane basey'koleni baqala kusasa umsombuluko babuyela ey'koleni ungolesibili abangcwele babuyela ukuqala umsebenzi wabo wonyaka ephasi cele ingilosi bayiyona esihlangu bafukamele bembathe namathisha abo Nkosi yami nabazali babo bebaqhuba abantwana abancane ezindleleni bahambe kahle ungabikho olubaqhubekisakho lonke lokusicela amandla kamoya ingcwele kuJesu bathi amen wokuthi ukhosi amen. Kunjalo abantu kaNkulunkulu uJesu waqinisa lokho njengoba sifunda ibhalo imisebenzi yesithathu ithi inkulumo uSimon Petro babe ukhuleka ethempelini wakuthwala umuntu wabekwa imihla ngemihla kuba acele imali kwabangenakho wababheka wethemba ethi lokumusa imali yibo uthi uPetro sinalo isiliva negolide uthi-ke pha ikunika lokhu enginakho into ngegama lenkosi uJesu sukuma uhambe uPetro uhlusa inkulumo akasasho ukuthi sikunika lokhu esinakho ukuthi nginika lokhu enginakho ngegama lenkosi uJesu Kristu wasenza sukuma uhambe yini awusho kanjani Petro na usho ngoba uJesu yena owathi maye bagcoba wasemehlukanisa wathi wena unguPetro ngikulakha ibandla lami phezu kwelidwala amasanga hayithisi kana kulahlula nginikeza ihlu lezumuso wezulu lokho uyokubopha emhlabeni kobosho ezulwini nalokho ukukhula emhlabeni kuyokhula ezulwini ingakho bantu kaNkulunkulu silapha sibonga uNkulunkulu owasinikeza lokhu kukholwa ukuqinisa lemthandazo njengoba abapostoli izwi kaJesu baligcina noma bezingela belingwa kabadelanga amazwi kaJesu aqinisa kubona uba iqinisa ukukhuleka nathi iqinisa ukukhuleka kulesi sikhathi esinzima kangaka umhlaba uyabona izwi liyanyakaza ufike leso sikhathi uJehova
uJehova lapho wathi ubona abaIsrayeli uma uMose sebakhiphile ehlane ithi inkulumo masiyithola balingwa endleleni 40 eminyaka behamba ilanga libalele kodwa lingabashisi ngoba uJehova wayebavikele kukhona insika yefu eyini phezulu kwamakhanda abo ebusuku kukhona inkanyezi ebakhanselakho beyibona indlela abazange bagugela zingubo abazange bagugela nazi intathulo zabo yini na ngoba babemi emiyalweni kaNkulunkulu nathi namhlanje na sibuka umyalo owamiswa kumqalisi nencike yakhe silinde sikhuleke ukuze sifane iphepha kulokho konke okuzokwenzeka uPetru usukumise umuntu njena bayokhuleka amahora lawa esiwakhulekayo wona ayindlela nesa ukukhuleka ikhona ukusizisa umuntu zinzima izinto umuntu uyaphila uthi umbhalo ngamazwi onke kaNkulunkulu ungaphila kodwa ngesinkwa ungephili ngesinkwa sodwa isinkwa sokuphila amazwi kaNkulunkulu ingakho imihla namihla sivukela endaweni yokuthandaza sihlangane sithandaze sicela uNkulunkulu uba senze sime isibindi yalensizwa uSimon Petro wemisibindi zinzimithi ophambi kwakhe wemisibindi sithola imisebenzi yeshumi nambili ethi uNkulunkulu Petro bambamba bamfaka etilongweni ezawunqunywa ngokusasa yehla ingozi ezulwini bethandaza abazalwane behlangene endlini ethile bethandaza umkhulekela nokumkhulekela inkulumo esiyitholakho ithi uPetro wayehla ingilosi yafika yambambatha ohlangothini ebusuku elele konke abantu kumneke yamvulisa yathi vuka bhinqa gqoka faka izathu zakho ungilandele waphuma ngaphandle wawahluleka amasango amathathu wawafakela ukugcina lesithathu elikhulu lensimbi ithi inkulumo uma efika lapha uPetro wathi ba izivulekele yathi mase ngaphandle ingozi hamba nampa abazane bayakukhulekela hamba ubone sikubona esengabazana ethi ushuthi ngiyaphupha sebuthokweni yathi ingozi awuphuphi hamba nampa abazane bayakhuleka nempela waya uPetro lapho abazane bebuthene khona ethi inkulumo wafika ngqongqoza uqhamuka intombazane uRotha yathi manje imzwa yabuya tshela abadala ukuthi nangu uPetro eminyango ngqongqoza abamvulelanga bathi hayi uzingilozi yakhe uPetro setilongweni yini na ngoba babengenakho ukuqonda babe sabambekile ngenxa benovalo ukuthi uPetro uyabulawa nathi sisenkingeni enkulu sisovalweni olukhulu ukuthi umhlaba uyaguqukelwa yini umhlaba uyaphela yini uma uqhamuka isifo esipicane esehlula wonke amaqhinga eziwakho kodwa sinalo ithemba lokuthi uNkulunkulu akehluleki njengoba sibona izinto zenzeka imibhalo iyaqinisa ukuthi uNkulunkulu uma usumbiza wethemba ubambelele kuyena ngesiminya nangeqiniso uyezwa nangezwa uPetro esendala enzima etilongweni ambambatha ohlangothini ziwe inzimbi esandleni nathi lobunzima esikubonayo nesikuzwayo emagazini behamba abathandiweyo bethu behamba abazalwane bethu abaqinisekileko enkosini abakhulu nabancane kepha uNkulunkulu uyasibeka isandla babambeka balulame abanye iningi liyalulama ngakho yini na umthandazo awehlula lutho asikhuleke singapheli amandla singabi nakho ungabaza ukuthi umbhalo
singabi njengamagagasi olwandle akhishwa umoya khafuleke aye phambili ayemva thina siye phambili ngokuqinisa ukukhuleka ithi inkulumo ukukhuleka ikhona okunamandla nanguyana uJeremiya simthola bembamba bemfaka emgodini omnyama onodaka njengoprofeta kwakhe kodwa ingozi yathumela eBhetmeleki umkhushi wamkhipha wamthawula waphuma naye ngaphandle manje kanjalo wabuye waqhubeka waprofeta ngoba manje efakelwa emgodini ukuthi uprofeta into engathandeki ezindlebeni zabantu namhla siyokhuluma noma ungathandeki kodwa siyosho sithi uNkulunkulu yena onamandla nakulesi sitha esiphumileko uNkulunkulu yena onamandla oselula isandla sakhe usindiswe umhlaba sisindiswe izwe uthi umbhalo abaIsrayeli kabazange baphela amandla noma sebedliwa zinyoka ehlane uMoses wema waphakamisa izandla wathi uNkulunkulu kuthiwa kwehlulekile kungani babantu bakho baphelele endleleni awubanga nayo indawo lapho wasekhona uhlulekile ukuba ngenisa ezweni lesethembiso uthi uNkulunkulu wamlalela uMose wema ufa wathi uMose baza induku yethusi uyezibe inyoka usuyibeka esigxotsheni ukuthi olunye inyoka amaqede abheke kuyona uyosindiswa silapha nje sibheke uJehova ukuthi uNkulunkulu uma sibheke kuyena lukhona lolu vuvatha lobhubhane esilubonakho siyosindiswa siyovikela hayi ngamandla ethu kodwa uNkulunkulu uyoliveza icebo nesu akehluleki uNkulunkulu uthi umbhalo uNkulunkulu akaze ahluleke abantu bayahluleka kodwa uNkulunkulu akehluleki uSimon Petro wayengumuntu njengabantu bonke wakhuluma noNkulunkulu wamuzwa nathi buka ingozi umholi umqalisi nengcingo yakhe uthi masimile kulamazwi singabi nakho ungabaza uNkulunkulu uyosizwe sikhulekela ukuhlala kule ndawo simathebe uNkulunkulu apostoli abazange baphela amandla manje kanjalo uShedraki noMeshaki siyabathola umsebenzi eyabaholi abasinikeze yona uba sifunde lo mbhalo yona esikhombisa nesinikeza amandla nokuqinisa nesibindi incwadi kaDaniel ithi inkulumo uJeremiya uShedraki noMeshaki noAbednego babanjwa bafakwa esandweni somlilo kodwa abazange baphela bathi noma singasha kokwaziwa ukuthi azakhonza isithombe esibaziwekho sikhonza uNkulunkulu owabonakala embusamo ngoMeyi 9, 1916 sikhuleka kanjena nje sicinga uNkulunkulu asindise isizwe sonke umhlaba wonke iningizimu impumalanga intshonalanga inyakatho isizwe sonke eziphansi komthunzi welanga njengoba siphuma sichithisa kanje indawo ngendawo sikhulekela ukuthi Jehova yelule isandla sakho yobona iculo lethu lisho njalo lithi yelule isandla sakho zinqotshiwe izizwe zonke zinqotshwe ithina uJehova akenze silalele imiyalo eyabekwa ngabaholi uJehova akenze sihambe emfundisweni abayimisakho singabi nakho ungabaza ngoba ithi inkulumo uSimon Petro uma uJesu buya entabeni bafica beselwa phakathi isikephe ababegibele kusona sibanjwa umoya eyamagagasi efuna usiphilisa uthi uPetro wambona uJesu ebusuku hamba phezu kwamanzi wathi uPetro bathi nanti ithongo wathi uJesu ungesabi imina wathi uPetro uma kuwena Nkosi ibize ngize kuwe phezu kwamanzi ethi uJesu wamvumela uPetro eze kodwa wathi ma
esebuduze ubafike kuJesu uthi inkulumo esithola khona wangabazi nasi into engafanele singabazi asingangabazi uJehova uyezwa uNkulunkulu akafani nomuntu olala uNkulunkulu akalala uNkulunkulu kaguli uNkulunkulu akakhathali uNkulunkulu kozeli izinkulumo singangabazi ngoba uPetro wangabaza uthi Jesu ungabaselani lokhu buwazi ukuthi ubizwa yimina ngakho ngabe ungangabazanga nathi asingabe nakho ungabaza lelizwe esiphansi kwalo lesisikhathi esibhekene naso sesidinga manje inkolo yokuqinisela nesibindi singabi ngabazakho inhliziyo zethu singayimva siye phambili kodwa asime inqondo uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ophethe amandla wonke awasezulwini nasemhlabeni uthi umbhalo akekho umuntu ongasenzela utho engaliphuwanga uvela uNkulunkulu ezulwini basalane ngaNkulunkulu eningizimu inyakatho empumalanga ey'ndaweni zonke asibambisane kulo mthandazo abakhulu nabancane sibe into eyodwa esikukhulekela ubunye sazi ukuthi noma izinto zimi ngalolu hlobo lapho khona noma umthetho uhulumeni esewubekile asiwuhloniphe njengoba unjalo njengoba nabaholi basifundisa bathi nihloniphe umbuso ngoba mawuphambana nombuso wezwe uyobe ngophambene noNkulunkulu kufanele siphambane nombuso wezwe asilalele ababusi abakushoyo sikwenze nabaholi babe bahlonipha ababusi bezwe nathi inhlonipho solo siba benjalo ngeke sishiye indlela enhlonipho ngoba safundiswa yona sikhona njena inhlonipho ehamba phambili sikhuleke ezweni lonke uNkulunkulu asikhumbule njalo emthandazo yethu uNkulunkulu ayenze ifinyelele nala singakwazi ukufinyelela khona njengoba khona indawo lokudumba singakwazi ukungena kuzo siguqe phambi kaNkulunkulu noma phambi kwalowo ophathekile kodwa ukuthumela umthandazo uNkulunkulu uyozwa siyamthemba uJehova uNkulunkulu nezinyane lesilo isilo samabandla uNkulunkulu sangathi asikhumbula ebukhosini bakhe uNkulunkulu sangathi asizwela uNkulunkulu asehawukele elisandla njengoba ingalo kaJehova ayifinyeziwe ukusindisa njengoba sikhuleka nje sinamathemba uNkulunkulu siyazi ukuthi uyosihawukela silulame isilo samabandla sikhumba somhlaba uNkulunkulu enze uJehova asiveze ibonakalise kuba phela ongangezwe lakhe uNkulunkulu uyezwa kuba sikhala izwe lonke ukuthi lo mkhuhlane noma ngabe unhloboni yesitha ifa uthi umbhalo walikhipha manje uPetro ifa uThabitha ongudoka eselele esethuneni esebhedeni wakhe manje kanjalo wafike wambiza ngegama wathi Thabitha vuka usendlalile wathi bavuke uThabitha ngegama ngakho-ke siyethemba uNkulunkulu nendlu enkulu yakwethu uNkulunkulu uzehawukela uNkulunkulu uzoyizwa imthandazo siyamthemba uNkulunkulu kamqasile nceko wathi niqinisa ukukhuleka esikuthembakho alikho elinye ikhambi esinalo elodlula umthandazo nakalokhu nje sibeka leyo ndawo uNkulunkulu sathi angasenza singabe yibona abangabazakho singangabazi singabe njengamagagasi kodwa sibambelele uNkulunkulu sibonise ubukhulu bakhe emhlabeni izwe lonke siyakhala siyalila siyathatha Jehova yizwa phendula hawukela sikhumbule uNkulunkulu ukhala kwethu ebusweni wakho ufinyelele kube siyikhumbuzo kube njengoba khona liyasi umuntu wezizwe umsebenzi yeshumi uthi awumuntu enganalo
uphawu kodwa ukukhuleka kwakhe endlini yakhe yangena ingozi yathi ukhuleka kwakho kuzwakele kwenyukile kusikhumbuzo kuphambi kaNkulunkulu thumele eJobe ubiza umuntu igama lakhe uSimon Petro ungenisile endlini kaSimoni umkhuhli indlu yakhe ingaselwandle yokutshela konke ozokwenza nozosindiswa ngakho hayi kwathi uba kube njalo wathi ukusindiswa thunyelwe uPetro nathi sithunyelwe umqalisi nencike yakhe wasifundisa lokhu kuthandaza yingakho sithi uJehova uNkulunkulu sangathi asihawukela asizwe thandaza wethu isilo samamandla uNkulunkulu aselule isandla kulo mbhede esibona aphakamisa igama lakho uJehova singabi thina sodwa esikhuluma ngalamazwi kodwa kube izwe lonke likhale kuJehova nathi siyakhala singabantwana baso isilo nezwe lonke liyakhala umhlaba ukhothamisa amakhanda phambi kaJehova ingalokho siqhubeka sithandaze sonke uNkulunkulu sawukele egameni likaJesu amen. Baba Nkosi umhlaba ebusweni bakho yakuthandaza uNkulunkulu menzi uNkulunkulu mdali wathi izingilosi zisemhlabeni sanje ngabantu namanje Nkosi yami sihawukele themba igama lakho uNkulunkulu wena wathi ngabonakala ngibonakale namanje kubonakale igama lakho liyasindisa liyaphilisa sicela egameni likaYise nelendodana elikaMoya Ngcwele uJesu Kristu wathi amen. Baba wethu usesibili bahloniphe igama lakho ubuso wakho mawuze yande yakho manje hlabeni yasesibili siphi sikasesemhlabeni thethele amacaleni yengo siwathethelela abanaqala kithi ungasinesilimini kodwa sisukumi ngoba umbuso wakho manje mkhosi nakuze bethwathi amen. Bonke uNkulunkulu amen. Amen.